салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Муҷир мешунавед. Имрӯз душанбе 20 апрели 2020 сол аст. дар тӯли 24 соати ахир дар Русия дар натиҷаи сирояти коронавирус 44 нафар ба ҳалокат расиданд ва 155 нафар бемор шифо ёфтанд. бино ба гузориши комиссияи махсуси мубориза бо коронавирус дар Русия, дар як рӯзи охир 4268 нафар мубталои коронавирус дар 76 минтақаи ин кишвар ба қайд гирифта шудааст. Тақрибан 45.3% сироятшудагон зуҳуроти клиникии ин бемориро надоштанд. Дар тӯли 24 соати охир 44 марги одамон аз ин беморӣ сабт шудааст ва 155 нафар тавонистанд шифо ёбанд. аксарияти сироятёфтагон дар Москав гуфта мешавад ки дар як рӯз шумораашон ба 2026 нафар расидааст. Дар вилояти Москав бошад 578 ҳолат ва дар вилояти Нижний Новгород 113 нафар дар ин рӯзҳои ахир ба коронавирус дар як рӯзи охир ба коронавирус ба қайд гирифта шуданд. Аммо дар шаҳри Санкт-Петербург ки қаблан аз рӯи шумораи сироятҳо дар қатори сегонаи аввал қарор дошт, шумораи мубталоён на он қадар афзоиш намеёбад. Дар Санкт-Петербург дар як шабонарӯз 86 нафар ба коронавирус ба қайд гирифта шуданд. Дар маҷмӯъ тибқи иттилои расмӣ дар Русия то ба ҳолати имрӯз 47121 сироят ёфта дар 85 минтақаи ин кишвар аз коронавирус ба қайд гирифта шуданд. Дар маҷмӯъ аз лаҳзаи ворид шудани вирус ба Русия дар ин кишвар 405 нафар ҷон бохта, 3446 нафари дигар шифо ёфтанд. Ёдовар мешавем ки қаблан коршиносон пешгӯӣ карда буданд ки агар чораҳои карантинӣ андешида нашавад, Русия метавонад то моҳи июн паҳншавии сирояти коронавирусро қатъ кунад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. Дар Афғонистон дар қасри 100-солаи Доруламон як маркази мубталоён барои сирояти коронавирус ифтитоҳ шуд. мақомоти Афғонистон беморони гирифтории коронавирусро дар қасри Доруламон муваққатан ҷойгир карданд. хабар медиҳад шабакаи Тулуньюз. қабл аз ин рӯзи шанбе дар Кобул маросими расмии ифтитоҳи марказ барои беморони коронавирус баргузор гардид. дар маросими ифтитоҳ раҳбари вазорати тандурустӣ Фарозуддин Фароз иброз дошта буд ки то ҳол дар қасри Доруламон барои беморон 200 кат ва шароити зарурӣ муҳайё карда шудааст. қайд карда мешавад ки шахсони сироятёфта ки коронавирусро дар шакли сабук мегузаронанд, дар ин қасри таърихии 100сола ҷойгир карда мешаванд. қасри Доруламон дар Кобул тақрибан 100 сол пеш сохта шудааст. дар замонҳои гуногун дар он ҷо толори машваратии мақомот дар шаҳри Кобул, вазорати корҳои ҷамъиятӣ, вазорати дифоъ ва осорхонаи миллӣ ҷойгир шуда буданд. то 19 апрел шумораи гирифторони коронавирус дар Афғонистон ба 933 нафар расидааст. дар маҷмӯъ дар ин кишвар 48 нафар аз ин вирус ҷон бохтанд. дар Афғонистон низоми карантинӣ то 9 май амал мекунад. ба шаҳрвандон бидуни зарурати фаврӣ ба кӯчаҳо рафтан қатъиян маън аст. ба онҳо тавсия дода шудааст ки дар ҳайси гурӯҳҳои калон ҷамъ наоянд. дар Кобул низ роҳҳои мошингард ба пуррагӣ бастааст. яке аз беморони гирифтор ба коронавирус дар минтақаи Перми Русия аз Тоҷикистон аст. ҳамагӣ 215 нафар дар ин минтақаи Русия аз вируси COVID-19 сироят ёфтаанд. вазири беҳдошти вилояти Перми Русия Оксана Мелхова дар саҳифаи инстаграми худ навиштааст ки дар мобайни беморони гирифтор ба коронавирус дар Перми Русия як тоҷикистонӣ низ ҳаст. дар ин хусус Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. шумораи умумии беморони сирояти коронавирус дар қаламрави Перм 215 нафарро ташкил дода, дар як рӯз 17 нафари дигар афзоиш ёфтааст. 2 нафар сокини Москав ва 1 нафар аз Тоҷикистонанд. менависад Спутник Тоҷикистон аз қавли раҳбари вазорати тандурустии вилояти Перми Русия. дар Тоҷикистон то ба имрӯз ягон ҳолати сирояти коронавируси 19 ба қайд гирифта нашудааст. ин маълумотро намояндаи Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурӣ Галина Перфилеева низ дар баробари вазорати тандурустӣ тасдиқ кардааст.
شما خبرهای روز رو مستقیما شنیده استودید. ضمن گفتگوی تلفنی سروزیر روسیه میخائیل میشستین با سروزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف برای رسانیدن نقاب‌های محافظتی و دیگر مواد ضروری به فدراسیون روسیه جهت مبارزه با کرونا ویروس به جانب ازبکستان اظهار سپاس کرده است. خبر میدهد خدمات مطبوعاتی حکومت روسیه. میخائیل میشستین به حکومت ازبکستان برای تامین نقاب‌های محافظتی طبی و دیگر مواد ضروری برای مبارزه با سرایت نوع کووید 19 جهت کمک بشردوستانه ازبکستان اظهار تشکری نموده است. آمده است در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی حکومت فدراسیون روسیه. اینچنین علاوه کرده می شود که عبدالله اوریپوف برای فوراً از جانب روسیه به ازبکستان فرستادن سیستم‌های آزمایشی برای آشکار ساختن کرونا ویروس نوع کووید 19 و اینچنین برای مشورت‌های منتظم اپیدمیولوژهای روس در رابطه با ویروس کووید 19 اظهار سپاس کرده است. قید کرده می شود که سران حکومت‌ها اینچنین به مسائل‌های مبرم همکاری‌های تجارتی و اقتصادی روسیه و ازبکستان و پیوستن ازبکستان به همگرایی اقتصادی اوراسیا داخل کردند. روز شنبه یک هواپیمای مخصوص از ازبکستان نقاب‌ها و دکه‌های طبی را به فدراسیون روسیه همچون کمک بشردوستانه انتقال داده بود. طبق معلومات اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ماه‌های ینور فوریه سال جاری در همه نوع‌های نقلیات تقریباً 18.5 میلیون تن بار انتقال داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 7% زیاد است. در سمت بارکشانی در ماه‌های ینور مارت 91.7% را نقلیات‌های اتومبیلی و تقریباً 8.3% را بارکشانی توسط راه آهن در بر می‌گیرد. حمل و نقل بار با راه اتومبیلی 5.7% افزوده به 16.9 میلیون تن و به واسطه راه آهن 24.3% افزوده به 1.5 میلیون تن رسیده است. نسبت به همین دوره سال گذشته انتقال بارهای هوایی 40.5% کاهش یافته همگی 200 تن را تشکیل کرده است. در 3 ماه اول گردش سودای خارجی تاجیکستان نسبت به همین دوره سال 2019 7.5% افزایش یافته است. بالاروی بلندترین سودا با کشورهای گرجستان، کره جنوبی، هندوستان، بلاروس، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، چین و روسیه راست می آید. شما خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجیر شنیده استودید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین محردین با رهبران یک قطار نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در خارج راه‌های حل مشکلات شهروندان تاجیکستان در خارج کشور را محاکمه نموده است. خبر می‌دهد دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان. همینطور وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیران تاجیکستان در کشورهای روسیه، قزاقستان، بلژیک، شویتزاریا، استرالیا و هندوستان در شکل ویدیو کنفرانس ملاقات کاری برگزار کرده است. در جریان ملاقات کاری ویدیو کنفرانسی راه‌های حل مشکلات شهروندان تاجیکستان در خارج، تجربه دیگر کشورها در مبارزه علیه پاندمی کووید 19 و دیگر مسائل‌ها محاکمه کرده شده، گزارش سفیران تاجیکستان در کشورهای خارج نیز شنیده شده است. در آخر ویدیو کنفرانس با نمایندگی‌های دیپلماتی سپارش‌های مشخص آید به بررسی سروقتی مراجعات‌های شهروندان کشور، گذراندن کارهای فهمانیده‌دهی در بین هموطنان و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای شریک و سازمان‌های بین‌المللی داده شده است. در دوشنبه روزهای نزدیک از جانب شرکت چینی کارخانه کارکرد استحصال آرد آغاز می‌یابد. روند تجدید و نصب تکنولوژی نو در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کمبینت آرد دوشنبه در عرفه انجامیابی است. خبر می‌دهد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان با مقصد استحصال محصولات بلندصفت که به استانداردهای بین‌المللی جوابگو است، شرکت کمبینت آرد دوشنبه با یک استحصال کننده تجهیزات تکنولوژی شرکت چینی کورس‌ها تکنولوژی LTD
ҳамкориро барқарор кардааст. омадааст дар хабар. қайд карда мешавад ки таҷҳизотҳои нав пурра насб шудааст ва корхона пас аз ҷорӣ намудани барномасозии хатти истеҳсолӣ ба истеҳсоли орд оғоз мекунад. иқтидори истеҳсоли корхона бино ба иттилои вазорати саноат дар як рӯз 400 тонна гандумро дар бар мегирад. интизор меравад ки пас аз оғози кор 100 нафар дар марҳилаи аввал бо кори доимӣ таъмин карда шавад. дар айни замон орди ҷумҳуриро асосан корхонаҳои дар шимоли кишвар қарор дошта таъмин мекунанд. онҳо аз Қазоқистон гандум ворид мекунанд. инчунин орд низ аз ин кишвар бештар ворид карда мешавад. Аза плюс менависад ки тибқи омори расмӣ дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ арзиши орди гандуми навъи аввал дар кишвар 4,1% афзоиш ёфтааст. ҳоло нархи як халта орди навъи якум дар бозорҳои пойтахт ба 250 сомонӣ мерасад. хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. дар соатҳои баъдӣ низ шуморо бо хабарҳои тоза ошно хоҳем сохт. саломат бошед.